Mami mamu akwaba eba Ghana Sem TV GH. Mesra or like, comment, subscribe. Turn on notification also so that anytime you post video biti se we stand back bi. Ebusianfo papa bi e wo Ghana ha. E friend no Franklin Kujo. Onu na ye president of Imani Ghana. Na Imani no a civil society organizations. Organization baako a civil society no. Na Franklin Kujo under John na Akufo-Addo presidency na ye hu say the way all the year ni nyama bi na nsɛm bi a yɛwokeka no ɛkyerɛ sɛ adeɛ anka civil society organization deɛ nka ɔmo sɛ ɔmo yɛ impartial ɔmo na ɔmo advocate for good governance practices in nyama no but as a Sir Franklin Kujo deɛ ne yɛ mo no na yɛ hu no papa we have been suspecting say ebia or the buyers are you know have some affiliation with NDC, but we are not able to prove it. And it has remained a suspicion until now. Bible for I can say, discovered early later on says Franklin Kujo Krano. Now idea be a government abiding way or more WhatsApp group be CSOs 4B, ASOFO 4B, Media 4B can WhatsApp group no. Now South Franklin Kujo now can be. And it all help in building the suspicion say papa we no then the criticism of MPP no it was not a civil society activity now year but it was just being an NDC attack person we use editor MPP. Now the reason I'm saying this is over the past week conversation be baso over this week actually Muntaka Koka say Ghana card one of the most advanced technologies yenya the current dispensation yetimwe. Then CEO and I say executive secretary ebusianfo baby bia wo Ghana ha bia say ope photographers omunim juma ebano editing omutwa pictures omo cameras akese lenses akese omo drones ni bibia ope bia no a touch of the way photography for omo naba was screen so esa wo contact omo say yeah a wedding funeral birthday party and I say asase bi mpo na wo na ope say wo hia drone video ni drone pictures of asasina but modern say wa contact touch of the way photography bebia upe se omo ye dwuma no ma e wo Ghana ha bebia no omo ye claro na omo ya ma and omo ye very 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 affordable so upe so ye birthday photo shoot mo manoni person surprise you be with a birthday photo shooter very important but modern say only touch of the way photography for wedding komo and they catch them say Ghana Sem TV GH4 and I recommend it. Once when I say Ghana Sem TV GH4 and I recommend you mupe when you the special discount. Emma NIA National Identification Authority so beka say Ghana card no a accepted identification over 44,000 airports all over the world. And after saying that, Enna go for be brave say any about me fireboni che. Esan say I can't send be brave the tiawa anka ye ni manka yenka. One about me na beka say ya the Ghana card mawa anka yes yema osini 1,000 interchanges. Ubeka also say una Ghana card no ebesisa your mind your team how things are done, the way things are considered nyina. But yanti asiama enti ebe ya fireboni che. This has been the reaction of Ghanaians. And I think, sir, the likes of Franklin Kujo ma omuye pro NDC for yi. Enyo omude. Franklin Kujo, oye, mi school old boy, St. Mary's na nyina ye ko ba oye ndie, oye mi senior. In fact, I say we complete ye gasa na mi be ko Ye school eti ho no. Ehia emwa bebre ba Franklin Kujo nko boy ye school. Ena uti ho na politics. Any gendarme. Ena odi ase unsu se wo be enye sa. Dr. Mahmoud Bawumia wanka obebia da se onu Bawumia ene starting Ghana card. Wankada.
on record onu Bawumia ka say sa Ghana card yi no estati Kufuor abreso Kufuor wanted to do an identification for Ghana and almost start here under NDC almost attempt entumi anye. On record they were only able to give an identification card to Atamels. Atamels Zima speech say indeed and now let me say Ghana ni ampa. And that was the end of it. And yes, sir. And Bawumia na wabe champions a Ghana card agenda. Over 18 million Ghanaians. And they are more NDC for try a month to me and Ruby 5 no. And Bawumia 18 million Ghanaians in your Ghana card. And na Ghana foka. Na Ghana ha ye card digitalization na obiade neni edi chire Bawumia. And Tiwo frankly could you say una wabe jandam. Una wabe chire Ghana force enye Bawumia na or champion digitalization. Wa faili. Ebusian for ubetimi aboye your production na ye. As time is passing, your studio kind of saying vision scanning ni ho. And then also equipment in your manyama bebre. It might be say be more and all those things. One am betimi aboye. A political platform and a pro MPP political platform. And I scan kwana ye pay and I wait make I say ye neutrals. And news no ba na ye na NDC MPP news cow be a kaya drink a ke. But you see ye pese ye say MPP wa ban mo and no na humanity me kweni. So we dedicate ourselves to MPP. And ti enupo obi ama ye wanga na krapo MPP no. And there ye debi. And tina sometimes we compare advertisers see debi. If say be adverts wo mo ho I say MPP for and this for be say juma ma and ti me. And you hear your support to keep this work going. That is why the number is right here on the screen. And Phyllis said, we have no work into your pocket. So what you have is what you can give us. And people do so beautifully. Kofobi kura mu ni bi kura mu frɛ edikas den crying. Is that the right tree there? He said yeah. But please help us. Help Ghana Sem move forward. Now, very for Ebusa, how do you make your man? I will challenge you. There's a time I say, I saw probably your control will not down. How do you make that money? If you say, when you do about chain, transaction to do. Hey, he's still na one sakrai. She unim. Na se o kasa ma umfie no ema wunyansa ne nimde kakra. Unim se oman na yewo mu no. Kan bi ma menka bi amamuo ne yebu no. Enu nti last time road minister o kan se bi ma meka say hey se yenya saa papa yi so miensa mienu e de kan ho a anka o my Ghana anka nya de so mbedi di president atem biem because obi abon adwuma yi wo say wo mo ye kwan contractors no omo mani na ho no mo ye bibia omo hwe ne yi free send ne social media nti se wanye na adwuma ni yi a enuoma bi omo ye no ekwan ne ho bia bekwa akudru mpanyimfo ni makudru president anim social media nti. That means social media is another channel to communicate. It's a channel for communication if you care to know. See, I am not stoic on issues like this. Who say me kasa, not just me educate and go for. One the culture say, yoku mini yoku ni asemu. Mini yoku ni asemu. Me romance come.
ɛna me nso mentwi ka ye ntwi fa mu me ka bia fa Ghana Port Gapoa me ka bia fa ho metwia duty mansrente so said ye be ya me man be kosu nti woka say na akofa ho ye yesi mentwia tax omo weke tax ne de baaye ena mi kotwia ye metwia wie ye no according to sources no yesi mentwia ne ye se metwia mo na ko system so a mentwia ne ye sesai ye masa oman na ye wom no ye nyina ye ka ho ene ye boa ma aban no obuman ni yiye yamfa blem ni nyina nkonko di president na tem na aban na waba no ena wo moa yen ene wo moa ye na wo so wo boa wo ho oman ba pa se ehyehyeye bi wo oman ni mu na se nkoyi a enu ti na eye human right wo ho wudi asempa mpanyimfo se wudi asempa emusa wuti se woni mu se onuoma bi a woye bi aye pepepa e de na usuro court enti se tasefo omaje tase wie omaje ba kwa wi ama receipt aye bibia na omo se brabetua tithe and offering menso me hanso ye ndua tithe brabetua tithe and offering ho tax abra wo ye oman ba a woni mu mmra no wonye togoni o eno kire se enkasa iti wo kasa pe chese wo challenge wo wana ka kire o ye wo every right to say sadie bi chia tene no ema mo miamfa musuo ni nyina kwasoa president no nipa ba ko ne nsanso nyame ani kata so oman no hu so mbe ma ye kwan se ye nkasa na ko bia so obekasa. I am telling you, Sanka, Ghana, and Quebec to say Dubai. This is a situation whereby Yenya Kasa, ye kotu yira edi guga testimu, na nsuo ni yiri fa yenya. Na ye di blame ni nyina kogu aban no so, president no so te said Papa Mahama, ena ma nsuo no toye. Me wan so enya ono a. Yet wo mani mu, yeti fu we so kra na. Monuama moton no monte so aso ye di ni nyina asaba denchire ye ndakwa akọchire president no anu ti na me say me politics no because a dirty game chesa weda ne sesa kura ne ye beble mu president mini umienu e na waban no wo moa ye wo boa wo ho ebia ne say omo chia ade no na me ba ye na me se me baba betene no me tene no wie ye no wonim so me tene no afi o mo jai offering ne tight na nko mbeje me tax wo ho no because o mo hunu ne say minimum bra ne say NGO offering ne tight ye ntwa tax wo so asori enye business o sa asori ye business a anke ye tufu wa mu anke twase ye to collection mu asori enye business no wa baba be ka se why ye wa fu se de enkwala di mu agoro aba na kase me challenge eye GR4 ni kwase me challenge wo what wo memu human right wo ho you know your right na se aba beje wo tax watua tax na wie ni ya san fa akire ni ya san akọ work another tax nso san de ba se brabetua offering ne tax eye tight ho of eye tax na no minye din tena ho ni yambro meyam ye on say se wuko fie bi mu ana se wuko baabi na se obi a n'adwuma no onyusu light emfanye si edum lighter ubo se na wo seresere because onyusu light wuwuti wei wo fuaya te se de enkwala di mu aguru wo tase ben pa na wo aban no benya wo adwuma ben ni wabie metimi de mensasi me boa ka kire wo pempen se me so won fa so wo man mu sene wo anya kura no ko villages bi besne ko manfi senior high wo bedru ho ensu a enkwala no student no edi kokko dware no ko pipe no kokko hwe medin bo ho
menya hwe kura na wo ko villages bi na wo ben nsuo na wo be ben ho no be hu si atro prophet Emmanuel Boache ni aye into bracket Dr. Ojaba eti se me ne umienu hwan na mfa so wo ne so wo manim wo atwa se wo anke ye de wo kɔ ne ye de wo kɔ gyebosia e wo baabi ana ye ma wo kɔ ko huhuru nkukuo mo baabi ne ye de kɔ gyi load emfa so wo ben pa ne wo so wo manim enya se mandua taso na emom se wan kasa wutiri ho ayi wayi boni nti masa si yesi akwako gina court ne yesi ye kasa anke kwa na mubehunu se eni kwaso obia di president na tem eye katase hyene proye bi ekoso wo system nim anu nti na ma amamuo no anwen sene ne sesa na bibia ni ane yakodi president na tem bibia ni ane yadi president na eye mi ne wumienu ene nkofo a president na yiyi wo mo nukradie bi anya adwuma nti asa me challenge hwan yo wo si yo kofo emra me ombra me ka bia ni ho aye ntwefa mu me minya romance scam o minya money laundry o me nya da me ka no kra kira o se me bebia me na akeka koduru in ministry wo na nu hoda asori ana wa baba betena na wo robu shoulders with me bra yen ye de Ghana din akoma aposo wo baabi ko China kohwe uduru China wo bo celebrity bia din wo Ghana obia ni mo bia omuni mo bia wo Ghana ha se asamwajan pe wo ka Ghana asamwajan no mbebo ni din omuni mkrasa wo kra wote ase na nsen yi menso me de Ghana din yakoho omu invite me se memra metwa movie ne me ko ka atwi kasa nyina wum me ko ye nso no me mo ye me matade a me hye me ye no me dane no ye ne se Ghana colors ye ka ye no so won fa so wo mani mu pa wo mi ne umienu wa fua ye se de empotro edi mu agro no masa siasi akwako gina court se ye kire nsemu a aka me kasa I will be speaking out of inspiration by the Holy Spirit kan sama me yegu ono nka mbehunu se sa Ghana ya da ye na egu abonten mo de montena ho eye se bibia ni a ye masa if you know your right menya me metria me task na me de aboa wo man no me ntria ma obi se wondi why wo ko China na akokoduru China ade bia wo bi beye na ebetia aban no anase wo man ni bia no omo de wo ba bonten ye jeli wana se yekun e wo China nti China ye eho ye ma bribe ho keta se hye ene proye bia nkoso ho kona kwhwe omo flyovers wo du kuro ni mo echese emu anika kura keke China ye ma tape wo ho China sa wo kwa kotua de wo baabi na ye pese ye nye kuntu na se dabi wa mo nya sa wo ho China ni police ni echewa wo command sika e another offense enye ye ha mo ankasa kura na mo sa edi sika ma police ni no wa ankasa wo push sika de man wo do license e man na wonim se license na wu etwa se wo twa wa ntwa na wo di sika ahyem eti na muka ho etse bibi ni na se obi bue na no akasa wo fan se nkofo wo ayi sa kama president we say you careful what enye oti pen ni me what enye oti pen ni me o me na omanim officially ye share that frame check me impact am make your system ni mu na ye bom abaso e wo Royal Beach Hotel mpanyimfo nyina be hia ye bo police fo mpanyimfo bi abaso fire service fo a teacher fo ye bo asoja fo abaso saada ye bo ahemfo kukudam bi abaso ye wie ni ye bo osofo abaso first time in Ghana. First time in history. Hey, bra. Anke asa wo bosom na wo som no.
anka yasa wo ye me statue na ade akosi wo chamber ho na wa hyase na anka wo worship me wo de besom wo saa wa bosom agimifo no ho anka ye me statue fasi wo ho na worship me so won fa so se na wo bosom hey me so won fa so 10 times a Christopher ye wazo ye was see a deep bakopen wama so say at the mention of the name of Jesus Christ every knee must bow nyame wa ma ya ma ehunhunhum Debbie o hey kama president umu adi o asedanka nyame se wabusuafo no kura bia frɛ me se o ma hunu se wo yare abrante no yare into on the 5th June ye hia wa Accra Madina Abokobi na busuafo de na iba mese mebɔ mpa ya ma wo ho betɔ wafu a wonase atata ne wafu adoɔ ni nyina bibia beba wiye na wo mu se me make impact wo system check system ni mu wo ka se anya ye guso ya asore mese 5th June wabusuafo de wo beba ho ba ba gia yarsa e wo Kristo nsem na wo mu se abosonsom na wo wo som no wo de ani de omu ni para omu ni hwe ujimi sa obosom wate abujamo wanjame edu ba bi no ombe ka kire Yesu se onye Herod hwehwew asembe na Yesu ka kire se omko ka kire papa no osemko ka kire sakrama ne se edu ba bi ansamfu hey na wo hwa abrantie bi a hey wafu nipa se pa wo bue na no kasa omo ye ni interview na kra they can attest to that fact and say obue na no kasa ehɔ nyina kankanka ne yamyoma nyina pro kama president so obusuafo de wo ba na wa ma eye wa na wo ye wo me say on the 5th June yeshia Accra Madina Abokobi me dey from Dr. Ujaba no abusua yi wo wo mamu bibi nkoyi a kasa emfa nhyɛ wo ho me beka tight no offering ho asem yi afi o mo san sesa no mo se ya afi do mo anya ma tight and offering so bi na me track bi a me toy machine bi a me toy ye some time ago me mra me tue no ho task enya hwe ye betua de aboa oman no why ye din kan tua task ni bi but ye betua de aboa oman nti wo wo kwan se wo de kɔ na omo ye nhyehyɛ ye ni nyina na bu hunu task